in a comfort zone jethirwa kitangwe muno ya kumba ku make sure that the people of Meru iba kumba kuona maendeleo jara cha kwamba kutuma economy ya Meru imba kuendelea. Okay, 1 out of 10 nkarite mutuma twithinkia governor mwa 1 non to kuma kukionene 1 year ago we had a very high expectation kuma kabila Mwangaza ndio bathukanitie ula kwa Meru kuna gituma ngavana jaga karanthi ombe kubanga ntecho cha Meru chumbe kuna maendeleo ja county akirikiria Muitika Thendo na ugite gavana Mutuma kinya nyuma yao gutonya kiri kwaya ndumbo cha president cha 2 term Meru baritha yabethirite bakithukirwa na maitha na kinya nkuruki kuragwa na kuga Meru batinage kugwirirwa na mono no ntwakaritha kiwa 2 term na 2 term weu tutona mathura jayo tontukira tukona ki promises after promises so nya president deputy president urari muchone akiuga ndethia antobapa kurona ndene tikane gembe na bore bakomba kuona utethio mebieri ndio miagetha thikari ke mami onto kwa tuika in 2 weeks time iro antu baida kuthaurwa kumagia maitha, then that means the government is asleep. We expect the government to move in speed na ndini bring nyanga vano to know the CEO of the county. Being the CEO of the county, no what kuto akiomba ku push agenda ya Meru ndene national government. But what we are seeing from him, the governor, is kinawengwa kwa the press conference in Kadia na no governor. He's not able to mobilize resources so that we safeguard our people, not even for environment. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tukiretheria nteto ingi nacho ni gutwika Bishop Geoffrey Muthenja wa Calvary Churches na oritie atongeria bake siasa akuigwa bagitigana na siasa na nkuruki kwethirwa bage kathiri kagita tuthengerete kithurano kinene akimwaka 2027 akiaria Bishop na ugete atongeria ambapo kwethirwa bage kathiri na gutigana na siasa cia mpatho okagitanio kauno oritie Kenya kwethirwa bage kana kwethirwa bakia gitio bishi ya munene wa nthiguru kinya nyuma na miario ya kisiasa ile gwetana mbere ikionekana maturene mutugi wa Kiambi na tuthuranirite riboti iyo. Mwathani wetu Jesu riri ari igitene jari na nditugucerekia Pasaka na njira twitana wendo bubwingi muno na biuri nyabimwe biri oraua no rawi nyabiuri bikonetie siasa riri oraua mantu ja kunengera Kaisari ugoti kinya kethero ugoti bomba kwitha bukinya iri antu babwiri kumenya Jesu atari kinyume na thirikari ya search lakini thirikari no ne gwiriri ni kumenya mandajo mba kuinyeria antu barage gwikira antu murigo jo munene yo kuinyeria antu ki mukarire na uturo bura antu bakwitha bena bu ande bachitane muno na Jesu na rengera kanwa njaga kiribati igitene na thigunku yezi bakare uturo bura twatigiro no Jesu gire iritane ni na oni cia president yone bwiri kwa wagiteo nonto egita riria antu baraba kwenda gite baraba na interest gite bagakinyira antu ara nyabo ibakwenda nande bwambirie kuthukia nyao bichiria nonto bichite muntu uro karirite muntu ura getho na makosa jawe kura ne akamurita nande itotige ku karaja kato kuthukania na guchwanira itwigitwe biyo bibingi muno bira biaritwe nyuma na aja manto ja telongi muno inya kwarua ni muntu guta mutongeria nande ntatoire nigiri nigo kunyiwa antu bateka thukania muno ndiguru yetu twina itarira aja muno tukija kuringa kura lakini tukona igukirite gitara ya musisimuko jwa kampeni nyingi muno ire ciambiritie gwita na mbere na bigo bire bio chokanirwa bimwe birito muno ni antu ba siasa antu bageria ni gwitem kidogo batige kwaria mantu ya majara jomba ni kuthukia antu na kumiri kuinyeria antu muno mantu na ja konetie rumena na antu bambiria bitina itena sababu kou antu kinya baraba endene ya siasa baraba kwenda ite kinya tho ite birio bika gombewa
kwina kanya kareo igita riraja muno mieri 15 tukija kuringa kura ni igita riraja muno riu tugwiri ni gukara na ndoni njaga na kinya kwariria antu betu na njira iria yagirite. Akariba gatithini kuma wandi ya Mukothima ani bakoria gavana Muthomi Njuki kwithirwa akibaretera mbeu cia kwanda kagite gaka kuri mbura season ya mbura bakiaria bamwe ba akari ani baugite baingi barimi thaiji batina mbeu cia kwanda nuntu bakwithirwa gutiche baramba kwithirwa bagikinyirwa maturene taburi ndagara waiguna agotwira kari na tori bagatithini na tori ithirukiirite wandi ya Mukothima bakorwo mangavana konta tharakanitho Onesmus Muthomi Njuki gutigerera gupeana mbeu na gupeana kagita kari ogo nikenda batigachererwe kwanda request mheshimiwa Muthomi Njuki ngavana wetu igita roko na tunenkera mbeu bwana ngavana tutangazagira mapema nuntu kumaga turi kuthi Mukothima ikilomiti mbingi muno kwina ekorwo batakinya nogo especially mwango uyu mabatia wata mbeu nuntu watangazire mbeu giro Mukothima na kuma Njoguni kuthi Mukothima almost kilomita 20 na bamwe batikinya nogo kutu tutangazagira mbeu mapema bainga kaji nuntu bari na yura tu barakete mbura yingi utie mbeu tuona na bamwe situ ndarekera tu na chio batikete na batina mbeu na ntie bakare mbeu tukiana ino tukwarinda ino ende babatina mbeu cha kwanda na batina mbecha cha kugata cha kugura mbeu ira kunda ku request tairomba wakata kuturumagia mbeu tutangazagira mapema no tunenkagire no kuba na tumba kugira mbeu ino gaba kuya rugendo rwa kuthima onkathokoni Mukothima kugira mbeu iro magakire baingi na iboya kuretagirwa kume thokoni gatithini nikenda kira muntu agwata antu babareta mbeu Muthomi Njuki ituretagirwa mbeu kambe gatithini na tio tukanda tumete Njoguni ogatweka mbeu rekuya mapema tukanda riro kwigwa na givaita lakini kuma tukarigwa Mukothima tio gwekorwo bakorwo tutikinyaga no na antu bange bakarumwa mbeu ira babibande tio go twetigo tukari ugu ene tukaretera mbeu gatithini ara kambe na tio tukugira go tukanda itureterwo go na itwainyiri kunyamara mbeu enu maitwe Muthomi baigwakara turetea mbeu baitwira ekurio twakuria tutikumba kuthitania ntio tutijana miragi ntie maguru makuthi Mukothima wegwaita gatithini ari tuthia twakamatirwo apa bure kitukairwo thirikari ya kaunti nuntuba wagi bwaroji wakibothondekibwa barabara njega na kinya kwaga sibitari murethi wa baga twire nkuruki Rwamba yani kemo mwere primary school na kinya nturene cietu cia Kariobangi na Kongo kukombeka tugekirwa stima kwetho kubui tugacoka tukathithirwa njira twethwa tunganiri na tukaigwa ni tubati kwendelea na kuthurana tunganiri nontu nikio tuthurana kenda tuthithirwa ntu bura wagirite na tena tukathithirwa barabara yongwa ni tuinyirite muno na stima biu bintu bira bituinyirite na inya au ange ni ndaromba inya kugombeka nya roje twikirwe lakini iliano na miaka 10 kini kukorwa kwina thina nene muno ya barabara kwa ula antu makucha giranjira antu mabita chibitai mali bikibikini makagwa makaunikanga makakuwa mamwe namba 2 stima thina muno na untu sora ituko tutete dai nya chukuruni ya mwamwe yala iketwa stima itwe kwenya tuyoko ndukani tole na mishira tole nikatutetheka namba 3 ukapoteka thirikari eno tukuthua thai nitute no kliniki imwe imbega ya thirikari iria ni akagongo kana makutano kana kagongo Kariobangi kana makutano iria imwe ayo antu mathini ga mundu kamurimo kanini ni mawa na ngarama ni nene ndo kuma kuthia mawa ni 500 kuthia mundu umwe ni 500 na timo ndema makolis 500 mathidi bitare njano kana kiengo iwe ngi bakuchagira ko mashuthito namba 3 ni ronche wa kulima thirikari ni twishiriria ene batu kutwethia emba maututhira kana kama utwinjira nikenda at least ona gethira kuno thau kwina mbale nene na mbene no kugekua ni mbara thai na rego kwa bamwe matimira mangi matina wa matina migode mane migode miumo ni yaumire gutike mautire migodani riu at least nusu ya antu mamale kuru kama kwena utebio thai no kama mete wa thirikari mamba kama gakua ciana ira mengi thai tikira cukuru erie no ntwambara na ndo itumigiki no tumethibitai thirikari yetu kahathura thai yetu githiriye no irunzi wa kulima tukire mbao kana kiti nikira bangu
kiba kuona gautete ciana yacio nikena ciama ciuba kuthoma ontu gute antu athoma na gitumete antu mate athomuirie no na tuthiria ni thina no tukora thoka banini andu makukamura gikithakeni mate kuthomithia ndio muntu ukashana kithomo bathomo banini guku kitu kidogo ni muntu mugeni uri kutatu tumete baye kutu mbasu kwa payment ande mara kukaza na kuthomithia otherwise mama ngemonde ni mara magwana muntu ri kwa umagara kama lekagia ona misi magatu kama tutinani na misi kaya wogu unta tumigiki elieno egakwa ronzi na stima na barabara na kadipitali at least tukiwa tuli mbele mauntu maukewa thirikari tutethia nkatho cia mwanya no ntuba gwetana mbere na kuturumira ukiambia mitambo injokeretie na nteto ingi. Inginene kia mutindo kangangi kore kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel ote Umeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel ote Umeru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no goche mabia korea biri na shama kumariko nerietu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kwijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura jwijikana ja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingire thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo ni cio iji ciandikia ukioni-ini giaku etagwo Ifan. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafuta duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya,
wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Kiama kenopeo turumira tukiretheria nteto ingi na chira tukothuranirite ni gutwika munini wa rais Kithure Kindiki anoritie koti gutikiria endikithia aria kongera speed kiri kamera ira chiri barabara-ini inene aja kaunti ya thiguru ya Kenya, akiuga kamera igatetheria muno kiri kunyia mitino na kinya gutetheria muno gwikia ukaria kiri antu baraba gukurukira kiri barabara ya Jeff Wagitumano. Tuthuranirite riboti. Serikali ingetaka kuimarisha usalama barabarani kwa sababu tumepoteza watu wengi kwa ajali, na although hatujui nini litokea na nini natokeanga saa zingine, lakini mambo ya barabara, kuna shida ya spidi, kuna shida ya magari ambao ni mabofu mengine ambayo hajafanywa service, na ndiposa tumesema ya kwamba kama tungepunguza ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea, kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. And that's why we have introduced speed cameras in our highways. Last month, we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country. Na tukasema vile vile kama utaongeza speed kuliko vile sheria imesema, hakuna maneno sasa ya traffic police kukusimamisha pale. Kamera inashika wewe, fine inaingia kwa simu yako. Usipolipa fine kwa hiyo simu yako, ile gari yako inafungiwa. We make sure that that vehicle cannot operate and you cannot do anything with that vehicle. And the driver will also be penalized instantly. If you are a repeat offender, you can even lose your license. And all that to be done digitally, electronically. Kwa sababu saa zingine kumekuwa na matatizo when there is human contact because of corruption and other things. Lakini kwa bahati mbaya koti imesimamisha huyo program. Kuretheria kiri riboti ira tukomba kwithirwa tukirikire nayo ni gutwika urigwa bedroom ya njogu. Samburu National Park ni umbite kwithirwa ikiawa ritwa rirero kumania na wingi kwa njogu buria kwithirwa bukionekana kiri package kuringana na director Tom kana director wa package ni umbite kwithirwa kiuga package ni thirite na into bibingi kathumba birabi kuthongomia itura riu untu butwikite bubwega gukeneria metho jaome mutugi wa Kiambi na gutwira nkoroki. Samburu National Park ni paki jekene muno ja bedroom ya njogu na kimoni Elephant Bedroom Park ni areto gwatanete na Bernard Karangi munini wa murungamiri munene wa package ni kenda kumenya kamwe na gitumi gia package guchura rietwa riri.
Why we are called elephant bedroom is because the camp is not fenced. We are, we don't have a fence around the camp. We have elephants coming into the camp anytime during the day or at night. We have the doom palm nuts, like coconut trees, and the doom palm nuts. We have the doom palm trees that bear nuts, and the nuts, the elephant like taking the nuts. Sometimes the elephant will come into the camp and shake the trees, and they then get the nuts down, and they love eating the nuts from the doom palm. And we have the resident elephants like Obama, we have Mangati, we have Samburu, we have Onyango. These are some of the resident elephants that we have here in Elephant Bedroom Camp. And that is why we came up with the name Elephant Bedroom. Ni yare kuringana na mwerekere munene wa package Tom Lemakinya Lesage augite package ni umbite gukuchiria atalii baingi ukurukira Samburu Special 5 onto bwikirite gukura kwa uchumi bwa kaunti ya Samburu kwithira njogu ni imwe ya nyumo ikuchaire metho ja mwingi. Generally, throughout the year, we have clients from all over the world. India, Germany, Spain, Italy, UK, USA, name them. So we are open to local business. Samburu is a unique destination, mainly with the wildlife. When we talk of wildlife in Samburu, we have a Special 5. Special 5, we talk of reticulated giraffe, then we have the gravy zebra, then we have also the Isa oryx, Somali ostrich, and we also have the gerenuk or the giraffe antelope. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Murithire ni otugikira gatanta kirinteto chietunga guchokiria nkatho cia mwanyano ntugo gwita na mbere na kuturumira ngakurombo ya bimitambo na nkuruki uturumira kire mitandao ya kinande ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya ni ukambita kadhure wa mburugo na monanire wetu wa mathithi ya Kari Paul Ngojiri.